Moro dano ducu magiti ya Chuli Justice Forum ki di ching man nyo kutiano man kabiru mapat ko maunu ti ye lutua amete kong wanyua ko kong loke ini kong ke nyuak loke ini meo to tongi kong iwi mecha pa Chuli Justice Forum machalo tie community based organization mati lobo pachuli lutua lok meo to tongi tie marach don kai winyo lok ma abili gubera wachne kany chimiu tuan wu idano makonye pe tak bene ke neno video ma migiwa machalo tekwo ukelo report temo timeki ya moro kabir ma kilwoni guru kila ni cha nge ni anabichelo time ipaton mati ya gago kuja ma Mark Brian ukelo bene report yanoni chi wan machalo kaka chuli wan nung waneno loke yanoni ning dan wadon ki bet ka neko ne kere ki beta neko dan wa magiti ya pali ki beta tongu wiki don kumino kumbede ability ya jemo pe miete ni loke yani umi luoro bot community mamekwa chi no ni utotongi kumbede gitie machalo gweno ma mukene be gitie leti na chuli mukene gitie a chuli magiti ya timu tichi yanoni wekinung ki kwa gitie miete ber kichenne ki bet kichenne ki miete ki lonyo yor yot chidong genwa madong wanwa kere kumgamente abili ino nyo ene monge ino kumbe de pegiti agwakwa donke winyo jemo time iguru ya mor chi ipenyu wi machal wan kaka chuli ma wan wakwa sub county nyo wakwa area kamoni koma wan waberi yeni dong gia ngo mo mier watim pieni sikare ma umienne chiaro kalungo umienne ki poro kuja unodong utotongi dong tika tongu ngut umienne matiri tia tongu la tiana titiri ba chidong gia ngo mo mier ki tim pieni ma komo mier in chiare luo ya bili ka in chali ko chali charo chali ene gur ki kuno komo mier i chiare luo ya bili tituan bo ping ma konye pe chido anga mado kabiro ka konyo la tiana kete ni kadon ki wainio ability ka gwakwa nyo kayati ka gwakwa mikilu kujilowa Uganda ka in donga chalo wan ma wan wakwa sub county nyo wakwa charo nyo ite der ko ma wan waberi ye giango mo mir wan no ngatimu pen iniba jeme ne ti very serious lutua jeme ne ti very serious ma konye pe donc pe wangeyo ka dire mara bridge karuma tum chi utotongi do ka gekko ine ngeche put pere bora kita neno kere kita na ni chanero ki ber ka tungu danwa ya pa mamu kene gi ki barracks direct ka gi chero gi tungu dan ken gang aya o jongbe kuman gi abe ki en ki barracks kumion ka gi chero yago yak kita wo ber ka winyu ne kira wo ber ka nungu bena report ka ber ma pat chali ya bim yorom ki namukora inge ma achiel inge ma ario ma obera nungu report akete yanoni chidong wan machalo kaka chuli giango mi rong kitim kadong unu kwa char kunu giango mo mi kitim pieni meri ene ukelu kake mapula ta mukeni gwa ki Tanzania mukeni gwa ki Rwanda mukeni gwa ki Burundi mukeni gwa ki Congo aya watiki neba wa magia ki Sudan mukeni gya ki Congo mukeni gya ki Kenya mukeni gya ki Ethiopia mukeni gya ki Eritrea mukeni gya ki Somalia chino ni kake ine wengiti Uganda mabe pegiti registered kamoi ken ikin wawana chuli kake ine giti tung bot watungu malo koma wan wati yeni chidong gia ngo mo mior ki team machalo community pene kumedi abili pitika gwako kwowa
aya kidong me ario ka chale di char kunu weka bili ubino la ngar mon magiti atongoro umier ko dake water almost about 5 kilometers nyumogo 10 kilometers chidong dan mai charo ngutim gi ango pene atongi tongi ni pe ka gik matwala ba pe ka gik kita neno ketni pene ka ineno be chim inone dan magiti ga chato wit ino wo wele beti kuno aduno giti kuno achwin giti kuno bo giti kuno ulang giti kuno wele wenti internet to twale ka cher instagram ka cher gane telegram hmm jimi yone ti atime uganda matek chi no de kuma watika donyi magiti lo wa ya chuli kan watiki lo laga ka magiti uganda kan magiti indigenous hmm kide no ni ko petika word bot wa ya chuli mabeo patwala kuch mo pake nek ken chidong nek alile enido ka gira wena lutua ututong ene ka gira we ogwang ene dong wandan ma wati te dero dong mak wado ka beru yot loy jo magiti city pieni kuno security mo pe wer in chere luwa bili kuni no be chweru chere poro lu nyuri be no chere poro lo tinga mo kene gi woro almost about 3 kilometer me chere gankwan kengi mo kene giti ma en ma bichel gi inu cher kere malo gi woro ton bo ping me chere gankwan chidon ka gungole eni kum dana kiti ni tongi dako me en gina utotong nung tukitong ngot kia toa enero si ana kilu loke ini iwi mecha kany the forum pa Chuli Justice Forum ni umir konge were discussing angi meni abili dekini o peki beta mi luori kum civilian wek pegu ngegi ango magiti atimo chidong dire ma jo magurwenyo dano gi nyo dano makumeri gurwenyo lutiano gi nyo gurwenyo dano gi kyoto tongi ini umiarongu dot company magiti ayupo bridge pe ane loke wengtia kitung kuno ni o kitia miet wi dano mia dek weke chopi yupo karumba bridge inoni kitia miet wi dano mia dek do miaro machalo community based organization umiarongu pen wiwa ni jo magiti ayupo wi bridge karuma company inoni umiaro konge pengi ka da loke yoni tia da ni kitia miato widano mia dek karoma yono tum chidong loke yono ke kwene lok mo kene ma Brian maktunu kate kere ingi ni anabichiel ma LC dek mi pato obere ka wachene ni litiana wube yononi kake makogi kiterogi roch pa bili kigonyo gio gibino gi chulu chene madit kigonyo gio so inone biashara mati atime ikien abili kieno tutongi tie madit tutwal roma be ki chato maka nyo en lok en me wilo ngom botwa ino ma balalo giti yeni si non corruption community en lok me tutongi matek ka ini winyo lok ma omigi wa Brian Ukilo mo agibot LC me adek me paton uwaju gi ango mati atime malupe kilok me ututong ma lok yoni tie be lok ada ma ubi yoni nyo NLC3 yoni waju ni tie ada so inoni eno ututongi tere ki mako mo iken luwot gi bieno gonyo kichene madit so one machalo community ni dong why no dong report ki kwene ni anga gi magiti amiato wich nyu jo me magiti amiato wich abili kome pe giti amiato wachiwa gi ango matia daba giti wachiwa me lok me o la gweno nien giti wachiwa lok inoni so ana ke lok ini we mecha pa Chuli Justice Forum niko mier ko wa nyuwa ko lok ini pe ani lok ini watia chaine ento ti lok mo ma pier tek ba
ni miro LC ki ruot query mir ki nen ni ki nen kit yu kit me gwoko community ma me kwa danu ma kiti charo cha to twale danu ma kiti charo cha en motime ya mor fu la wo eni e guru ni eh lo tiano chere gang kwan kengi mi gi ni ku chere yinyo dek me achama so jema kiti yan no ti atime komgi si eneti lik to twal ra to twal lo wa Uganda do bale ma konye pe dong wa da ko me gi achara ki charo wa weng umigi wa mugu mala ni cha mwaka chiel magiti kea mia chele pia de kuya biero ma al sabab gunero ki Somalia wa kum ngaro ma chiel mo dugu gang peba nero kum ngaro mo dugu gang peke silo tua lok me ototong eti maraj umirwa yabu wang wa iye matek tutual piani kapeke yabu ye wang umirwa sensitizing community madore lok inoni piani lok ini we utotong peka gik kerebete dire ma Karumba Bridge tumpe ka gik kradero kereni pene komedi lobo Uganda komedo dako koma chuk koma chari egi mo iken kita neno kereni dong eno cha chapte be weng dong giti ene office kuno eneno si aloko mapol ana po winya lego ni ruba goku kabir ma pat koma uno ti ye fuda kwa mete kinywa kulok madore lok komo tutong ana po bye